HYC WKHD. Presiden barang ba jong keseng new trap youth council HYC uba Robert June Kharjarin menta kesengi ula Pyntian smai ki nongkitkam thymmai jong ke HYC West Khasinews district na ke benta ke samoi trekam arjar arpulai ru arjar arpunriu. Ya kini kejingelang Pyntian smai la yok ban penlong hapok Bishop Hall Nongstan harangkat kejingedon lang uba Roy Kupar Syndrome General Secretary ke HYC Sengkmi upastor B Thongni ubabu Birbor yang tem kidkhot pat nongkitkam ke HYC bat kiwei ki bela syakot ngobha. Kinongkitkam ki bela syakjit thymmai biang jong ke HYC West Khasinews District ki kentup yu ba lumlang khars imle President Jeremiah Dekhar bat Distar Borlin Wanyang Vice President Wante Bok Lingdo General Secretary lembat lai puingut kidkhot bat nongkitkam. Ni kisabla kami dah jingtip priu ke belai bat kemensiit yang akan jaya priu ni gulaskan bat terihok klaim kanrantin ya kami akan jaya priu new trap lembar new trap youth council ai bawa belai nombor nong thau ulam nanti bat pensek bor yang ni Aqui por Baro. Todos Frank. Hakini kesengi nak keliang jong ke HYC West Khasinews District kalapen kup buram ru ye kidkhot pat nongyalam ki bela syong that nyo nak keseng. Kadon hableng jong ka tingele. Lari pipaya ka thendo ka syap jong ni kalanang sentur. La kalong sa Assam, la kalong sa Bangladesh. Lari pipaya ka tingele ki ba kun saura ki tentu nak sni nak kapor kidak lagi ting so lenga ki ting so bisa na bangin te ka bangkum no kalawe ka bangin ni la pipaya sa kala yo kam yotan kat nang mi ki sni ni bagata ka ting te kata ka ting kut ka balai kut na ki snan ki bangin yo ya ka dong pasor ya kata ka jela ka dong ni bangin dia sam marsiteng bateng ni borok ka dong ni ki badana pori lunggaro ne hadian mentah Niu kat bala kipus jong yo ar kiwe yo khandai jong yo lai kiwe yo arpo bakunta ter balai nama bang yo ikinong yaram kinong sensya jong ni kibala tap ya jong ikmat kibala set kelut ya jong skor bak kibala set ya jong situ kimyo isu palas bani ka bisa asua election persang mentir dan dalam kod election mentah hits non holsir mentah si kadon dari itu oleh apa Shillong apa yang aplik politik parti